Hello, Tuni, Cookie News, Bezose, no bon savin lim Navin. Tuni, India le Pakistan, ki boina hods osi. Tu Changea, boina, hung India in. Operation Sindur tia, lunch abola. Zanhi mama a Pakistan honjong. Operation min tha ahin vo. Ahi lawai le Tuni video a jong chu in a seita in Pakistan ten. Bang operation lunch a ball got no ham ti ho jong chu in a vet no hita in ahin la India in Pakistan gamsung kilometer jani wal zena galut na Pakistan air base thumta an kap sit je a hi Pakistan ki thingliu a hita in ki chamo mong a hita in hi je a chu muntina hi panpina na thu movin muntina hi panpina na panpina holahi anawa le vin ahile tu ahi Donald Trump ahung ki kumin Donald Trump in India le Pakistan ki ka a boina ho jo se chamna agang thei pena se movin tia ahin se je vin tu ahi India le Pakistan ki ka ahi full immediate ceasefire ball ahi tai ti chu ika he theine dewa in se ahi in tu ni apat na hi India le Pakistan ki boy na hi aban sut job ta lo dinga ceasefire Donald Trump LAMKAI na a ceasefire akibol tai ti chu het theine dewa in sewa hi in a hi le hi chi ho chung changa hi I chan geya Pakistan in ipi amu a India in ipi amu ding ham tu ni a Donald Trump in hi chi to Bengal a hin su thip jing na chunga hi to bang to ogon ham ti hi in vet diu hin tin thil khat chu gal uma hi la koima chun chamna mo sim lo a hi in hi cha chu chamna ahung ki sim theina ho hi ipg ham a hi lawa hi le tu ni a Pakistan in jong a air base thupi ta headquarter ho na san ge jong los ball ta hi wanga le thu zo talawa chamna hin sim India in POK la ding ti a to gon amazing hall laya tu a ceasefire ahung jing hi iti dan ham ti hi het thim na devin detail devin neu khat in sei hui tin chole hi chi chung changa jong hi China ho jong hi nasata min si a hi vi ti hi mo a hi in hi cho chu aba nei cha in sei de wa hi chiwa news hoi ga velauchon Donald Trump in asaina chu common sense great intelligence ti a hi Pakistan le India kika a chamna ceasefire ding immediate ceasefire ding hi gamteni kika akinop to na tai ti a hi social media ho a jong hi post ana bolin hi chiwa jong hi ga velauchon ex haman loi a hi nama a hi atik jong hi san a hi ga velauchon hi chiwa aman asei pen chu India le Pakistan ki hona anei win tu a hi full and immediate ceasefire ding a hi tai ti a hi phondo na ananei ta ve ti hi aman social media ho a jong hi na post in chole international news hi han national news ho za chom ma jong hi India le Pakistan in peace agreement na sign a bol ho a hi lo le peace agreement hi chi nop na anei na ho hi muntina hi kithe a hi ti hi imodu a hi in hi chi hi EPGA US hungki kuma US in ke ho business a hi poi a hi lo le ke ho ki kum po winge na ti hi lo ham ipi bola tu ahung ki kum ham iti mai thewai hi chiwa hi Pakistan PM pa hin lungthim za chom khat a hin mana tu a hi ka gam sunguwa India ten hi chitta banga hi ka infrastructure ho a hi lawa hi le ka military van ho ka galvan no izat ham khat isu usiet pi ta a tu a hi US a hi lo la China Russia hoita na hong ki kumwa hi chi India le Pakistan ki ka hi chamna na hin sim lo waile nuclear war kapat lo ti chu nuclear mancha ho kaman lo wa hi le Pakistan te a dinga I macha kalem lo na diu talo ka ki hin so na thei talo a hi ja chu nuclear hi ke ho dinga mancha phata a hi tai ti a hi phondo na a hin nei a hi le US te hin hi chi chu anata san ki no wa gam te ni ki ka a
vanoi le si na nuclear gamte ni hong ki bol cha ding chu gamdang hoding a jong hi anop na loading a hi je a chu a hi the a hi le hi chi nuclear war wang hi da hen hi je a chu India to Pakistan ki ho to o hitin hi chi ki ka a hi chamna se mu hi te ti a chu hi chi to bang to gon ho hi ahin nei wa hi ti chu I het thim na diwa hi chawa hi in se wa hin PM pa Pakistan PM pa hin upai dang nei lo phana chu nuclear a hi avela gi ina anei a hi na ji chu ama hon missile hi hen drone hi hen akine pi ta o air defense system ho anei ho jong hi I ma chan na ato lo phana chu tu a hi nuclear mancha mangdinga hi gi na vanoi le sit a hin nei ai le Donald Trump in tu chunga hi chito banga ceasefire bol na ho hi a hin nei hi ti pa chu neu khat iga het thein dewa in sei kit wa hi in abana chu Pakistan gam sunga hi thil izan ham khat ki susia economy izan ham khat ki tong khangal a hi in hi chi ni thum ni li attack ki bol na sunga jong hi Pakistan economy hi I chanham khana to kha hi ni za chu Pakistan hin IMF henga hi sum anathum a hi in ti chu vanoi le si na bank kiloi khom na bank a hi chiwai sum anathum a hi in hi chi anathum na wa hi IMF in jong 2.4 billion ho hi pi dinga phatsa na approve anabol pi ta ve ti a hi in tu a agreement a ki sign hi peace ahung ding pha na hi tu a hi Pakistan ten hi chi sum hi amu deu ahin 1 billion hi ama ho account na lut ding ahin 1.4 ho hi tu a gen thei ha sat na ho a hi lawai le ne le cha ha sat na ho a hi man cha ding a hi ti jong hi mu a hi in hi chinaka a chu a hi le Pakistan in tu a peace agreement a anop dung juya peace ta ahile India in PM ding hamtele Donald Trump in hi chi hi US scholar hon ama ho gincha dana ahin chi wa hi in hi chi wa ama hon asaina wa chu ahile Donald Trump in India hi sweetheart deal ahin pi mai the hi ti jong hi mo ahin hi chi hi ipi deal ham ti aile masanga chu PM Modi hi US aga chi Donald Trump to hin trade agreement hoi ta sign ahin bol ahin hi chi chung changa hi India adinga hi achom be a hoi ta deal hoi ta khat hi Trump in agon pe ding dana hi gin mo a hi ti pa chu nge chewa hi het theine dewa in seu a hi in aban le tu chung India le Pakistan ki boina a hi China hin billion of dollar aman sa hin ti chu hi chiwa hi Pakistan ten made in China ho aman cha wa hi an ahin la India in tu chunga ki chep na changa ane jing ji a hi gamdang izan ham khat jong hin tu chunga China mission China machine ho a walk lo dan til hen na ato lo dan China galvan hon na ato lo dan hi mi pi zo sen amu ai tan ba noi le se na China to deal ana bol loi a hi lawai le China gama ko na hi chi to bang HQ9 kiti ho air defense ho ki cho na dinga jong hi to gon sign izan ham khat hi a hi in hi chi ho jong hin a hin cancel diu hi ta san a hi in hi je a chu China ho jong hi tu chung Pakistan air defense api now HQ9 api na chung wa hi China ho jong Pakistan chunga hi alung hang le veti a hi in hi chi alung han na chung chon wa hi China hin ipi a SEMTE a hi le Pakistan te air defense hoita na ki pe wa hi chi HQ9 air defense na san jong mang theilo mang cha theilo function sa theilo ti a hi Pakistan hoi ngo na a bolove ti a hi in Pakistan ho wang chun ango pianu chu hi le China defense China air defense ho hi mo si a hi bove hi cho hi I machan man thei a hi poi I macha man thei a hi poi a function poi I macha detect a bol poi ti hi Pakistan ten a sei wa hi a hin la China ten a sei wa hi le ama ho missile HQ9 air defense system hi hoi ma jing a hin la
Pakistan ten aman thiem lo je wa chu ana detect lo wa hi a sei ki no veti a hin thil iza kai hi business politics a hi in tu a hi Pakistan gam sunga hi chi to banga HQ9 ho a function lova India in kichep na ne a hil koi gam ham hi chi wa China made in China HQ9 system ho ga ki cho ke ding chu koi ma cha na cho ta lo ding hi chi deal izat ham khat chong cancel thei thil a hi ja chu tu chung gal je a hi China I chan ham khat na Pakistan chunga chong hi a lung hang in China made in China kiti mong masanga chu to na anakinei ji a hi in tu awang hi approve zong akimutai ti pa hi mi vanoi le se na news za chom choma zong hi akithi thang hi ti ho hi mo a hi in chule hi chi ceasefire ki bol na chunga hi PM pan hi chi declare a bola anop a hi po in hi chi wa hi leader za chom ti chu NSA National Security Advisor Ajit Doval holoi Dr. J Shankar holoi hoita ama hon ke hoto na aneva nichiwa ko na ceasefire hi agree ahin bol pat no hi ti jong hi mo ahin ama bana hi I to bang na ahin to deu ham wang chu aki hepo in ahin la hi chi agreement ceasefire agreement pa a hi India in hichi Indus River Indus tui Pakistan gam sunga tui long lut ho suspend anabol pa wang hi azaw poi ti ahin a hoti ai le chun India in tu ni chan ge ya hi Pakistan gam sunga tui lut ho hi control abol jing theina alai hichi treaty cancel ki bol pa chu tu chung ceasefire ki bol na hi zaw lo lai ta chu India in tui dung dem ho hi hoita control abol jing theina lai hi ti hi in hi che vai ga velo hen Pakistan gam sunga tui lut India gama ko na tui lut ho atama tam hi che ho a ko na hi Pakistan hi ki mangcha a hi win a hin la tu chung ceasefire pa a hi chi industry ti suspend ki bol pa hi tui hi Pakistan gam sunga hlading ham hla loading ham ti pa wang he azaw poi ti chu I het theine dewa hi chiwa in se o hin mi khen khat chun India le Pakistan ki boy na ceasefire ta a hi le India in tui ho jong hla lut pe ki tan te ti a hin hi chiwa hi ceasefire ki bol na a hi industry ti suspend ki bol na ho hi I macha akil hap na poi ti chu I het khil lo na dewa kahin jaw sa a hi in chule India in tu a hi US a hi in Pakistan a hi in hi chi henga ana sei chu a hi le in zole itiam khana Pakistan gama ko na India gam sunga terror thing noi attack ahung kit nge a hi le India in hi chi hi act of war a kila ding hi chi sanga na sajo a attack ki bol ta ding tui chung hi han lei chung hi han van chung hi jong le hi chi ho aman thei jo se kaman wa a phu kala de wa hi tai ti a hi act of war a hi kasim de wa hi tai ti a hi gi na len ta nei puma ceasefire ho hi sign ana bol wa hi ti chu I het thein de wa in se wa in mi tampin Pakistan le Indian ki boina se nen se ti jong hi I tamovin I gam sunga hi in hi ho hi sei lo wa kho a hin iti ham khana ahung ha boy ai le I ho na san ge a ki boy a hi in tu a jong hi front line a ding ho boulder dunga dinga Pakistan gal kap la hi ei mi jong jaw mo lo wa hi ja chu ei mi hon jong I het thein diu le I gam sung a din mun dan ho hi I het lo poimo a hi ja chu hi chi to bang video ho hi avela update hong ki bol ji a hi in tu le tu awang hi ceasefire a hi ta in I to bang ceasefire ho hi chi to bang full and immediate ceasefire ki bol na chunga hi Pakistan in I to bang to gon a hin ne ya thing noi a hin to sot na India attack a hin bol ki ding ham ti pa ho hi ahung kit na hi jong le hi cho jong chu aban cha update chomlo cha in bol ki de hi ti chu a China ai ga sei theo hin tin tu ni ku ki news ve jo se na chung vin ka ki pa in na bon cha vin pathin in phathei na bo jing taw hen